nk'ibitari bimenyereye mu Rwanda rero, salo ya Kisilamu twari dusanzwe tubizi mu bihugu by'Abarabu, twari dusanzwe tubizi mu bihugu bya Kisilamu, ariko mu Rwanda i Kigali mu Biryogo kuri 40 yahageze. Bashiki bacu rero nahanyu, nizere ko kuri wa wundi wari ufite ubwoba bwo ko umugabo yamukora mu mutwe, umugabo yamureba mu mutwe, igisubizo cyaje. Tunashimira bashiki bacu watekereje iki kintu cyo gufasha bamwe mu babyeyi bacu, bashiki bacu, abana bacu b'abakobwa, kugira ngo iki kintu gitunganwe nta mugabo ubigize mu ruhare. N'ahandi rero ni kwa Mbaya House kuri arete y'izijya mu mujyi kuri 40. Salon nta yindi yitwa Elisha Beauty Salon. Uragenda bakagutunganyiriza umusatsi, inzara, buri kimwe cyose bakakigira neza, kandi ntago bakora ibihabanye n'idini, ntago bepiya, ntago wongera inzara, mbese ni igisubizo ku bayisilamukazi. Ndabibatuye. شكرا مع الحب كبرت محبتكم جملت مآثركم كالنجم نبصركم صرتم لنا فخرا شكرا 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 من القلب